Jeg tror, vi har begået en fejl en gang i fortiden ved at kriminalisere det. Og den fejl synes jeg, vi skal lave om på. Cannabisforbuddet er skabt her i USA og er så blevet eksporteret til resten af verden. Det er manden her, der har haft en helt afgørende indflydelse på ikke blot den amerikanske narkotikapolitik, men også politikken på verdensplan. Hans navn er Harry Anslinger. I mange år var han hovedmanden bag håndhævelsen af det amerikanske spiritusforbud, som blev indført i 1920, og som betød et totalforbud mod alkohol i USA. Det fik ikke folk til at holde op med at drikke alkohol. Folk skaffede sig blot drikkevarerne af illegal vej. Den trafik skulle Harry Anslingers særlige politistyrke forsøge at stoppe. Det var en umulig opgave, som havde kolossale omkostninger, og som virkelig gav den amerikanske mafia, som stod for den illegale spiritus, vind i sejlene. Efter 13 år ophævede man spiritusforbuddet. Forbuddet virkede ikke, og omkostningerne var for store. Harry Anslingers arbejdsopgave var pludselig væk. Men forude ventede en ny stor forbudspolitisk opgave, som skulle vise sig at blive udbredt til resten af verden. With respect to marijuana, I don't think there's any individual more influential or more responsible for legislation affecting marijuana than Harry Anslinger. John McWilliams er professor på Pennsylvania University i USA. Initially, Anslinger was reluctant to support adding marijuana to the list of illegal drugs, but by 1935, certainly by 1936, he changed his position about 180 degrees, primarily for political reasons and also for very pragmatic reasons that it ensured him to better guarantee the existence of his bureau and to guarantee the autonomy of his bureau. And so that by 1936, he was a very ardent campaigner for criminalizing marijuana.